क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा तू मेरी भी मैं तेरा होने लगा मैं तेरा तू मेरी भी होने लगी कैसे ये हुआ मगर न है मुझे न तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा तू मेरी भी मैं तेरा होने लगा मैं तेरा तू मेरी भी होने लगी El senyor Maite Kulkarni, que és l'agregat cultural de l'Ambaixada de la Índia. Estamos muy agradecidos a este festival, ha sido todo un placer poder colaborar. La ciutat de Vic estarà al costat d'aquest festival i en endavant també ajudarà que any rere any pugui tenir molt més èxit. Moltes gràcies i bona sessió. Si vols vine,